Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi ntande tuba tugenda tubana ni hano kuri KGM aho tuba tugenda turebera amakuru agiye atandukanye. Ibitero bikomeye byaje kuba bigenda bibera i Rubaya haje kuba hagenda habera ibitero, FARDC yaje kuba igenda ihagaba ibitero yo n'indi mitwe igiye ifatikanyije nayo. Si ibyo gusa, M23 yaje kuba igira ubutumwa igenda inyomoza bwagiye bwandikwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, tubinyuramo tunarebe ese AFC M23 yaje kuba ivuga iki kuri iki gitero FARDC yaje kuba yagenda iyigabaho. Si ibyo gusa, hari n'ubutumwa AFC M23 yaje kuba igenda inyomoza, ubutumwa bwawe buri kugenda buca mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Turaza kureba ati ubwo butumwa bwavugaga iki, kuki AFC M23 yashishikaye ihita ko ijya kubinyomoza. Turaza kubinyuramo tubirebere hamwe turebe uko bimeze ikibirimo. Rero nkaba nagusaba kutajya kure yacu, ndagusaba ko wakora subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku munsi, nande tuzajya tubana hano kuri KGM aho tuzajya tugenda tubagezaho amakuru atandukanye. Hari kuri iki cyumweru mu ijoro ku itariki 24 Gicurasi 2026, abaturage bo mu gace ka Rubaya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakanguwe n'urusaku rukomeye rw'ibiturika byakomotse ku gitero cya drone cyongeye guteza ubwoba n'agahinda muri kano karere kamaze imyaka myinshi cyane karimo intambara n'umutekano muke cyane. Amakuru yatangajwe na AFC M23 avuga ko icyo gitero cyagabwe n'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zikoresheje drone y'intambara yo mu bwoko bwa H4, aho ibisasu byaguye mu bice bituwe cyane n'abaturage. Abaturage bavuze ko bavuga ko bumvishe ibiturika bikomeye hagati mu ijoro, bamwe bahita bahunga basohoka mu mazu yabo barahunga, abandi bagenda basohoka gusohoka bagenda bashaka aho baza kuba bakihisha ibi bitero habashobokera. Amakuru akomeza kugenda kwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko kimwe muri ibi bisasu cyaguye ku nyubako yakirirwagamo abantu cyangwa abashyitsi bagiye batandukanye. Ni inyubako ya guest house, ibintu byateje impagarara zikomeye cyane muri ako gace. AFC M23 yahise isohora itangazo ryamagana icyo yise iki gitero cy'ubunyamaswa kigambiriye abasivili. Ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza gukoresha ibitero bya drone mu duce dutuwe cyane n'abaturage. Nubwo kugeza ubu ngubu hatarashyirwa ahagaragara imibare yemewe y'abapfuye n'abakomeretse, amakuru ava muri ako karere avuga ko hari inzirakarengane nyinshi zahasize ubuzima ndetse amazu yabo n'ibikorwa remezo by'abaturage birangirika cyane ku buryo bugenda bugaragarira buri wese. Iki si cyo gitero cya mbere kivuzwe muri Rubaya. Mu mezi ashize aka gace gaherukaga kuvugwamo ibindi bitero byahitanye abantu benshi, harimo n'uwari umuvugizi wa AFC M23 Ngoma wapfiriye mu gitero cya drone muri Gashyantare 2026, muri bimwe mu bitero byari byagabwe nyine n'ubundi aha muri Rubaya byaje kuba byagwamo uyu wari umuvugizi wa AFC M23 ariwe Ngoma. Muri Rubaya ni kamwe mu duce tw'ingenzi cyane kubera amabuye y'agaciro menshi ahabarizwa, ibintu bituma kagomeza kuba ihuriro ry'imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Abasesenguzi bavuga ko gukomeza gukoresha drone muri iyi ntambara bishobora kurushaho gushyira abaturage mu kaga gakomeye. Ni mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera, abaturage bo muri Kivu bakomeje gusaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kugira icyo ikora kugira ngo ihoshe iyi ntambara imaze gutwara ubuzima bw'abantu batari bakeya cyane muri iki gihe iyi mirwano iri kugenda ibera mu kariya gace. Urumva rero ibitero bya Kongo bikomeje kuba byibasira Rubaya. Urumva bari kuharasa badasiba, sinzi ikiba bibatera, kandi sinavuga ko ngo niki kiba kibibatera, n'ubundi ni ya gahunda biyemejeho kuba
bakica umuntu uwo ari we wese aho ufite aho ahuriye n'umunyarwanda niyo gahunda bihaye. Urumva rero biracyari ibibazo hariya cyane, biracyakomeye. Nari nababwiye ko atari byo turi buze kuba tugarukaho, nari nababwiye ko hari n'ubutumwa AFC M23 yaje kuba igenda inyomoza. Bumwe mu butumwa M23 yaje kuba igenda imyomoza ibeshyuza cyangwa zimwe mu nkuru zagiye zigenda zandikwa, yaje kuba igenda inyomoza. Nuko mu minsi yashize nari nabagejejeho inkuru byari biri kubera i Masisi, aho n'ubundi hari hagiye hagabwa ibitero nk'ibi ngibi n'ubundi bya drone muri Masisi, n'ingabo za FARDC nazo zaza ziri kugenda zirwana ku rundi ruhande. Kimwe mu gitangazamakuru cyitwa Actualité cyaje kuba gitangaza inkuru kivuga ko ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo zafashe agace ka Kabobi kari gasanzwe kagenzurwa na AFC M23. Si ibyo gusa kandi kuko mbere yaho ibindi bitangazamakuru byo muri Congo byari byatangaje ko umutwe wa AFC M23 watakaje n'agace ka Kinigi, ndetse ko ingabo zishyigikiye guverinoma zikomeje kwegera Rubaya, agace gafatwa nk'ingenzi cyane kubera ubukungu bukomoka ku mabuye y'agaciro ahacukurwa. Ariko AFC M23 yahise inyomoza ayo makuru, ivuga ko hari ibihuha ari ibihuha bya propaganda bigamije kuyobya abaturage no guhungabanya abarwanyi ba AFC M23. Si ibyo gusa, guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru uruhande rwa AFC M23 Ngarambe Manzi Willy, abinyujije ku rubuga rwa X, yavuze amagambo akomeye asa n'ashotora uruhande rwabo bahanganye muri iyi ntambara. Yagize uti: mwaduteye mwishimye hamwe, ariko muzataha mufite ubwoba, inzozi zanyu zapfubye zitaratangira, ikinyoma kibashyigikiye kizagwa kandi amahoro azongera kuganza muri Congo. Ubwo nibwo butumwa yaje kuba agenda atangaza ku rubuga rwa X. Aya magambo aje mu gihe amakuru ava mu duce tw'imirwano avuga ko kugeza ubu mu masaha ya nyuma yo kuwa gatandatu AFC M23 yari igikomeje kugenzura uduce twa Kinigi na Kibabi, ibintu binyuranye n'ibivugwa n'itangazamakuru ryegereye ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu bindi ubutegetsi bitangazamakuru byegereye ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwaje kuba bwatangaza, bwari bwaje kuba bwavuga ko AFC M23 yambuwe uduce turenga 8. Biri kuvuga ko yambuwe uduce turenga 8 twari tugiye twegeranye n'aha imirwano yagiye igenda ibera, bavuga ko na Rubaya bayibambuye AFC M23 yaje kugenda ivamo. Ariko kugeza kuri ubu AFC M23 iracyari muri Rubaya kandi iri kuhakontorora neza cyane, akari naho haje kuba hagenda hatuka bino bitero. Wenda FARDC yaje kuba igenda igaba bino bitero kugira barebe ko bayigenda bayigabanya, ariko nta nubwo iri kubitera byibuze aho AFC M23 bahanganye baba bari, ahubwo bo ubwabo bari bagenda babitera mu baturage. Reka ngushimire rero wowe wari ufashe umwanya wo kubana natwe. Amakuru twari tugufitiye muri aka kanya ni aya ngaya. Ndagusaba gukora subscribe n'ayandi yagenda aboneka, ntahandi uzajya ugenda uyasanga ni hano kuri KGE.